Aha, turi kumwe n'umutumirwa wacu Dr. Beya Blaise. Izina rya gatatu ni irihe? Ngira amazina menshi. Vuga atatu gusa. Nitwa Gasore, nitwa Beya, nitwa Blaise, nitwa Jonathan, nitwa Runezerwa. Na Papa Simiyoni. Simiyoni. Turakwishimiye kugera hano mu gihugu cya Uganda, Kampala. Murakoze cyane. Twumvise amakuru, twabonye afishe ko mugiye mu giterane iwacu muri Congo. Mwaragiye bimeze biti? Twaragiye niyo mvuye. Kabisa. Igiterane cyari kimeze gute, cyagarukana amashimwe? Tubwire mpuruya uko byari bimeze, uko babakiriye, mwabonaga bimeze gute? Igiterane cyabaye cyiza kandi batwakiriye neza. Goma batwakiriye neza, hari abantu beza bacu, hari amatorero meza. Igoma hameze neza, hari umutekano mwiza. Hari umutekano bitandukanye. Wowe urumva Imana yaraguhamagaye ugenda mu bihugu bitandukanye, kandi muri Congo wagiye ugarukayo na nyuma yaho yo kuva muri Kenya bakagutumira. Uko bagutumiraga cya gihe mbere ukajayo n'ubu nyine, irihe tandukaniro wabonye? Ni rinini cyane, nta naho bihuriye. Congo cyane cyane hari Igoma bayimfungiyemo inshuro zibiri. Kabiri. Warafunzwe wa? Baramfunze barinda, donc abanyamurenge bari Igoma birananirana, barinda kwiyambaza bari Kinshasa bari bamfungura. Batanga oda hejuru. Bamfunze inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri. Ariko ubu nyine ni ukuvuga ngo ni ukuviza u Rwanda, ukaviza ku bakongomani b'abafurero bandi. Tumwe yarambwiye ngo ku bakongomani ngo harambitse ikashi, uzushika bakakubwira ngo yitorere ngo bitere. Oya, aho ngaho yarashatse gukabya kwerekana ko hari umutekano, ariko mu by'ukuri ni heza. Ibintu byarahindutse. Ikindi hari umutekano mwiza. Babakongomani bo barya baba ku ruhande bazavuga ngo we uraje dabo. Hari utofisi twabajyanye ngo twa hygiene, ngo twabateme ko babatijwe. Noneje babatirijwe iyo gatwa muri Bzura. Ni ukuvuga ngo ya mashami yose yavuyeho, hariho gusa immigration nyine isanzwe yabugenewe bateraho kashe. Umutekano, isuku, ari umutekano nimba ari tuzogira mu ijuru. Ejo bundi nabonye Vice Guverneur akubura ari isuku. Igoma ni umujyi ukomeye. FC tuyitereye salute kabisa. Abantu se baritabiriye igiterane, urumvaga igihugu kimwe abasirikare nibo bari baje. Abasirikare ntibaje, harimo abanyepolitike bamwe bari baje, n'abaturage muri rusange bari baje rwose. Ndumva byari sawa, ariko amakanisa y'ubu musare hari ikibazo ndimo kwibaza. Usanga hariho ibintu bitandukanye mu makanisa, kibaza ati ibi bintu biva ku bashumba, biva ku bakristo bananije abashumba, batubaha abashumba, batubaha ijambo ry'abashumba, cyangwa ni abashumba bananiza abakristo. Urebye muri Kenya, urebye i Bugande, urebye mu Rwanda, urebye bamwe bagasubizanya ku gatuti. Ibi bintu nkaho ufite experience mu matorero atandukanye, ndabizi wacuranze mu makanisa y'Abanyakenya, Abanyarwanda, Abarundi, Abanyamurenge, ahantu henshi hatandukanye kandi amacaca akomeye. Ubu busabane hagati y'abakristo n'ababyeyi babo aribo bashumba babo ubona biva kuki? Abantu usanga kenshi batumvikanye, bimeze gute? Okay, ico kintu uvuze kiragoye ariko nshobora kugisubiza. Ndagisubiza uko mbyumva.
ikibazo kiri mu matorero ahanini kiri ku bintu bibiri bikomeye. Kuri ku bashumba bihamagaye batahamagawe n'Imana, kikaba no kuba Kristo batarakizwa. Abo bombi babifitemo uruhare. Buriya itorero, reka mbanze wenda mpere kuca abashumba nubwo ntari umushumba, nambabarira ariko ndabivuga uko mbyumva. Buriya itorero rimeze nk'inyanja. Yego. Inyanja ibamwo ibikeri, ibamwo amafi tuba turya, ibamwo imisundwe, ibamwo amazi meza, ibamwo n'amazi mabuge ziriye imuhengeri. Ni ukuvuga ngo inyanja ibamwo ibintu byinshi. N'itorero niko rimeze. Itorero ribamwo amoko atandukanye. Amoko mvuga si urungu, abanyamurenge, abarundi, abanyarwanda. Oya, ibamwo amoko atandukanye y'abantu. Hari abantu baba mu itorero bafite imyitwarire imeze ukuntu, hakaba abandi bafite imeze ukundi. Wenda ushobora kuba mu itorero uri umukristo uhubuka, uvuga vuba vuba, umushumba agomba kumenya uko abana nawe. Hakaba undi, hari ukuntu mu matorero bavuga ngo uyameze gutya, uyameze gutya. Hari nk'abantu mu itorero, hari nk'abashumba bazama batuka abakristo mu itorero, bamwe ngo ni abarozi, abandi ni abicanyi, abandi ni abake, abandi ni abake. Ubundi umushumba ntiyemerewe kuvuga ibyo, kubera ko itorero ari inyanja, agomba kubana n'abantu bose bameze gutyo. Njyewe ngatekereza ngo mu mpamvu nyinshi zituma amatorero yacu ashobora kuba afite ibibazo, ni administration y'abashumba rimwe na rimwe bakora itazwi. Kuko umushumba wese agomba kubana n'umukristo we uko yaba ameze kose n'intege nke yaba ameze kose. Kuko umushumba si ugomba ku expose umukristo. Ahubwo umushumba kubera ko umukristo ari umwana we, tagomba kumuta hanze, ahubwo agomba kumwegeranya, akamwegeranya, akamwigiza hino, atamuteje rubanda. Ndagweza urugero, umushumba mwiza, ubu nyine njyewe nibye, pasiteri ndagomba kunyexposa ngo mpagarike cyangwa ngo nyirukane cyangwa mvuge mu bakristo, ahubwo agomba kunyegeranya, akanyigiza hino, kubera ko ari donc niko kazi ke nk'umushumba. Yewe ko numva ubuzima bw'abapasitori bugomba kugereranwa n'ubuzima bw'abadokiteri imbere y'abarwayi 100%. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'abapasiteri, nishaka tureke abadokiteri, tuvuge abana n'ababyeyi. Abana bamwe nabo bibirara, abana ntakibazo. Kangweza urugero, ubu nyine Simiyoni yibye, akaza yiruka ahunze yibye, ni umuhisha mu rutara, ni umuhisha kubera ko ari amaraso yanjye. ugakemura ikibazo, ngakemura ikibazo, kandi umwana wanje ndamwandagaje. Ubu nyine ndibaza bayiga Simiyoni ngo namamukura mu nzu ngo nguyu ni mutware. Abashumba nabo nuko. None ziraga ngo bazi ikibazo. Simiyoni akoze amakosa, numvuga ati ja, amakosa yawe arakurenze, kuva none ntukira umudahogo, ubaye umusinzira. Tibyo. N'umushumba niko agomba kuba bimeze. Umushumba umukristo yakora amakosa, uzi ko umushumba agomba, nubwo nuvuga ijambo ribi ku batutsi, umushumba ubundi uzi administration ugira n'ubwenge bw'Imana n'ubwenge busanzwe, ashobora kutankosorera mu ruhame hariya, nyuma akazompamagara muri office akambwira ngo ariko nubwo wakoze kiriya kintu, hari igihe yo gukosorera imbere y'abakristo. Uzi ikintu umushumba agomba gukosorera imbere y'abakristo? Ni mu gihe ushobora kuba wazanye inyigisho zitarizo cyonyine, kugira ngo abakristo badatahana ya nyigisho mbi y'ubuyobe wababwiye. Naho kuvuga ikijambo kurya azavuga ngo umuntu yahubutse, kuvuga ikintu gisanzwe wenda kujya abantu bazavuga ngo runaka ngo yavuze ikintu kidasanzwe. Ariko icyo gihe hari abakristo bavuga ati uyu pasiteri nawe ashoboye, kubera ko inyana. Uzi impamvu abakristo bavuga ko pasiteri adashoboye? Nuko batazi akazi pasiteri akora nyuma y'amateraniro.
subiramo impamvu abakristo batekereza ko pasiteri adashoboye nuko batazi imirimo akora nyuma y'amateraniro. kuko dufite abapasiteri bari saje bahamagara abakristo nyuma y'amateraniro bakababwira ngo burya nubwo wabonye nacecetse buriya wakoze kiriya sico. none iyo agucyashe nyuma y'amateraniro warangiza ukongera kandi nyuma y'icyumweru cyangwa bibiri ukongera kandi ukagaruka, nubwo wokora amakosa akomeye gusumba ayo wakoze, donc icyitwa umushumba ni ukwihanganira indama agenda yigarura. ariko cyagihe abakristo bo barabona ko uriya tipe azasuzugura umushumba azagomba kuvuga vuba. ico ngico donc iyo Bibiliya zitubwira ikintu cyitwa kwihangana. iyo pasiteri atihanganiye abakristo be azosigarana ubusa. usanga ari abakristo ari abapasiteri baje imbere bagatuka abakristo babo bakabatokinga, iryo ni ikosa rikomeye. ahubwo umupasiteri ni umuntu ugomba kuba ari saje ku rwego ruri hejuru. ubundi ndagweza urugero, turatonganyije nawe tugize ico dupfa, byanga bikunda iyo abantu ari abanyabwenge ngomba kugira ibitekerezo biri hejuru yawe bigatuma ndakora ikosa nk'iryo wakoze, cyangwa wowe nkaja hasi, cyangwa wowe ukagira ibitekerezo biri hejuru yanje kugira ngo utuze wa muntu. ikibazo abantu bose ubunyira amasukari nico ico nico kibazo. abakristo amasukari yarazamutse, abashumba amasukari yarazamutse, imibereho ariko si abashumba bose, kuko umushumba agomba kuba afite karagita y'ubwenge bw'Imana n'ubugenzuzi bikomeye. umushumba agomba kuba yarize ubundi nta muntu ugomba kuyobora ibikorwa by'Imana, cyane cyane donc umurimo w'Imana. nta mushumba ugomba kuyobora umurimo w'Imana adafite ubumenyi mu by'Imana n'ubumenyi mu by'isi bisanzwe. iby'isi nk'ibiri. ubundi umushumba agomba guhagarara imbere y'abakristo ngo heze urugero akababwira ngo hano hanze hari umwuka umeze gutya na gutya na gutya, tekinoloji igeze aha n'aha n'aha, intambara ya Ukraine imeze gutya, mw'abakristo mwe mugomba kwitwara gutya, isi imeze gutya na gutya. akaba afite ubumenyi bwa information zisanzwe, yarangiza akagira n'ubumenyi mu ijambo ry'Imana. umushumba azashika imbere tatokinga abakristo akababwira Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga gutya, apana kutuzanira ibitekerezo no kutuzanira amakuru wumvise hanze. kuko hari abantu babwiriza abakristo bakabura ikintu bandika muri agenda. none nigeze gusengera mu ikanisa rimwe igihe kimwe, hari ahantu twari twagiye, umukristo wawe yamubwira ngo nukuri ngo nta agenda agira mu materaniro, ngo nta kintu azayandika. yewe byagenze gute? umushumba ubaza avuga ibintu ngo bya historia gusa bisanzwe Goza muri 1996. ngo weze ngurugero mu ikanisa ryacu aho nsengera i Nairobi, twebwe bazadusohora ngo tuje kugura amakaye n'amakaramu kudusohora, natwe tuzatwandika nange muze mwandika hepfo ku iparuwasi, baza badusohora bakavuga ngo musohoke muri kugura aho mwandika, kandi kubera ico umushumba wanyu aho Imana yabwe icubahiro, kandi kubera ico niyo pasiteri adahari ibyo yatwigishije botora umukristo ngo natwigisha, kubera ko yanditse buriya ikintu canditse aba ari amapurusa 50 kuja mu bikorwa. ninga naranditse ndandika nduhe numva ko igikumwe kindiye ninga inyigisho batwigishije hejuru yo gusenga. nivyo rero umushumba agomba kuba ari umuntu uzi ijambo ry'Imana byiza bishongoye bifatika, umuhamagara akawusengera, ubundi umupasiteri ugomba kuba pasiteri adasenga. niyo uriya nk'umupasiteri wa pasiteri agasura akaja muri politiki tibyemewe. usanga ngo bamwe ngo notugara pasiteri bakagara baremewe ayo baranze ngo ntakugera mu iparuwasi abo ngabo ntakugera mu iparuwasi. ni ukuvuga ngo umupasiteri agomba ubundi umuntu agira umutima umwe, umuntu ntagira imitima ibiri.
pasiteri agomba kuba pasiteri kubera ko agomba kugira umutima wo gukorera intama ariko agakunda igihugu cye akagisengera. Ariko si pasiteri wo kuba pasiteri agasura akaba umunyepolitike. hari abanyapolitike gabeza. Politike buriya ntigira ubwiza, kuko politike ubundi mu buzima busanzwe nta mugabo ugomba abaye nk'umunyapolitike wa twirwaneho akaza atanga umusanzu akakora agatanga n'amaherekezo. Oya, icyo ngicyo nta mugayo urimo. Ariko umunyepolitike akagenda akaza ku masosho media agatukana akavuga akagira uti ari pasiteri w'iparuwasi, tibyemewe. Ubundi pasiteri agomba kuba ashunze intama agakunda igihugu cye akagisengera. Abashumba nibagende rero basenge basome babone ibico bigisha abakristo, bareke abakristo b'iki gihe asigaye abwiriza gutya ukamumenya ko yataye umushumba, ko yataye inyigisho. Twe twavukega mu makanisa, uwakurungiye tuba tumumenye. So watangiye kuba mu nama y'ikanisa ryari wa muri barasa? Sinabaye muri zinshi ariko nyine nabaye mu byiciro bikomeye. Mu nama ya paruwasi bakagutumira, bakantumira ngatanga ibitekerezo. Ariko ubundi ico kintu abapasiteri bagomba kuba bari sage ku rwego amenye icyo agiye kuvuga imbere y'abakristo. Mw'abakristo musengera abashumba, ariko dufite abashumba beza bamwe cyane. Dufite abashumba bari sage benshi kandi bazi ijambo ry'Imana. Yewe nkunda abashumba cyane. Naje nibo mbamo, naje ni cyane. Iyo umuntu amaze kwita nkiwacu Nairobi tugira abashumba beza. Muraturusha se hano se mbakubwira hano cyakoze hano mugira abashumba beza nka pasiteri wa metodiste, umushumba witwa pasiteri Karori, mbabarire kumuvuga mu izina. Umushumba mwiza wisaje nkunda wo kuwa kangahe twarataramanye akabashumba bagira network ni beza. N'abandi dufite ba pasiteri Maisha hano i Uganda, dufite ba Bishop Mukozi ngo Revera, ureba nk'umushumba wawe witavye Imana ngo ni Huri i Bugande, dore ba pasiteri François we yarandeze i Burundi. Dufite abashumba beza i Bugande, ariko iwacu na Nairobi ni sawa kabisa. Aho umuziki ugezeho wa ejo bundi waratuvugirije ndavuga ngo ijoro riratobotse kandi ngacage cyano kandi nazindutse soma igitabo cy'itangiriro ari amakuru ya Nowa, ariko reka tuyareke wenda ndaza kuyavuga akantu gatoya. Ariko umuziki wawe urahawa. Hari umuhungu wanyandikiye muri Canada aravuga ngo Beya ngo bagende bamuvuge ngo yategereye hari akantu na postings kuri channel ya Azafu Media ngo playing mwumve umuziki wo ku cyumweru wari hejuru cyane. Yambwiye ati ku cyumweru twaravugisha Imana aradushoboje. Ubundi reka nkubwire, Bibiliya yavuze ikintu gikomeye gusa abantu ndi bazashaka kumva ibintu. Bibiliya yaravuze ngo ducurangane ubwenge n'ubuhanga. Ubwenge n'ubuhanga. Uzi impamvu ba Elisa bajaga guhanura bakavuga ngo nimushakire umucuranzi ubizi muri Repubulika mu gihugu, bivuze ko nubwo bashatse ubizi hariho abandi benshi batabizi. Yarafashe u Rwanda ngakurya mima n'ubuga ni uhari nubwo yagiye i Burayi. Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu ugomba gucuranga mu materaniro ni umuntu ubizi utavanga. Ubundi umuziki ugomba kuba apana ibingibi babaza bacuranga. Umuziki ugomba kuba ari umuziki wawutegera ukumva. Narababwiye n'ihinga, ubundi umuziki ugomba kuba ufite balance. Iyo bavuga ngo umuntu ni umunyamuziki ni umuntu uzi kubalansinga. Ubundi iyo ucuranze sente nabi, management ya music, iyo ucuranze umuziki nabi ubu viola amategeko. Niga kujya kuririmba nabi ari baririmba neza, donc wakoze violence ya music.
ukabona abantu kurusha kuririmba baricaye wowe ukaririmba nabi wa viole imiririmbire. Nibutse Marehemu Kiruhura yaravuze ngo Dairo ngo iyo afashe mu gitaramo ngo mikoro waza wese igitaramo bazamagishira mu mufuka. So ni ukuvuga ngo umuziki ni ikintu nimba mwisi abahanuzi barashaka guhanura bakiyambaza abacuranzi, cyangwa Bibiliya ikavuga ngo nibashira abaririmbyi imbere ngo baratsinda urugamba. Ni ikintu ciza kigomba gukorwa mu isuku. None se urateganya ko mu bana bawe abo uzabyara ni bangahe bazacuranga? Ni bangahe bazaririmba? Ni bose. Mu rugo yanje bazwa nko kwa Dodoma. Bamwe n'ukuzwa abandi bakavuza, je na nyina gato wadusaza twumva tukuzuzwa. Kandi iyo umuntu hasaza ni hazagera yishurirwa rikomeye ry'umuziki. Jewe nzotreninga isi y'abanyamurenge muri music. Uzubona baraba gasubiremo. Nzotreninga isi y'abanyamurenge muri music. Jewe ndi umucuranzi w'ubwoko. Sindi umucuranzi wa paruwasi. Ndi umucuranzi w'ubwoko bw'abanyamurenge. Jewe nzocuranga bere kwisi. Ubundi abacuranzi b'abanyamurenge ni benshi, ariko nije principal mucuranzi w'ubwoko. Ijana ku ijana. Abantu bahanure ibihe. Ucurange bahanura ibihe. Ni ukuvuga ngo ibihe tuzabamo mu bwoko. Nije mucuranzi principal. Abahanuzi baratandukanye, hari abahanuzi b'ibihe, hakaba abahanuzi ba hafi. Bahangaha bahanura nyine baguheza amerekezo. Wowe wo gucurangira bibihe n'abanyamurenge bakazatanga. Ni ukuvuga ngo iyo bagiye kumenya ico abanyamurenge bazaba mu myaka. Nije mucuranzi. Numvise ngo ari giterane mu kwa munane mu Minembwe. Cyo tugomba kukiburamo. Ko nakubwira ngo nje mucuranzi abe n'ubwo noba ndisaramabira. Zovayo dure Minembwe. Amatike ndege niba tuzabukinga ryari. Ni vuba ibibuga nibitangira gukora tuzotugeza mu Minembwe gutya. Kandi oya tuzoca amaguru kugira ngo tugaragaze ko amahoro yabaye. Tugende dushima Imana ko amahoro yabaye. Ni uguciza amaguru. Kandi urusenda neza tukarenga tukamutangira no kubwegera tukaja za Mutarure tukagenda za Ruvungi tukagera neza tukarara ku gakanisa cyangwa twoca mu gituka cyangwa tugakikiza umuhanda wa tukijiriya tukarenguka kugira ngo tugende tureba amahoro ukuntu amahoro Yesu yatanze kandi yarayatanze yacishije muri twirwaneho na FC M23. Ariko narababonye n'abasirikare bakaze. N'abahungu toreba mu maso kabiri. None kubera ko utakigiye mu wanze guta itorero. Wanze guta piano. Ko nabo bafite piano. Buriya reka ngo Yesu urugero. Nimba hari ikintu mwisi kigabuye. Tubona kuriya Bukunda General Makanika baraye witavye Imana. Buriya umuhamagaro wanje wo gucuranga sente ni kimwe n'uwa generale wo kurasa. Birangana. Gusa bitandukaniye. Iwe ni ukumena amaraso kubw'ubwoko bwabo. Nta no kumena amaraso y'abadayimoni. Nanje no kwica abadayimoni bagomba kuzerera mu isi. Ariko umuhamagaro njye umuhamagara wanje nuwo kuvuga ucuranga nagira gute abandi nabo ni buriya nawo kuja mu gisirikare abandi bafite imyamagaro yo gucuruza kanisa y'abasirikare cyane kandi uri umusirikare kandi oya Tiwumvise ko ngira ubwoba jewe nari nsigaye kuri Vincent wa Mugomane yavuze ngo barwane ngumi kwa ngumi nawe rusasu kurasa simuhamagara wanje pe kubera iki kandi warumvise amasasu umugabo umwe yarambwiye ngo sha ngo tubone ukuntu uzivuga ngo ugira ubwoba nguko mu gisirikare niwo wogira umutima cyane n'abanyabwobaga mu gisirikare nibo bazagira umutima ni ukuvuga ngo ntambara n'imwe uragwana uva naba oya tumufate tumujane twega twaragwanye za korowezi za pepa wowe
ese sinojayo Eh? jayo ikintu uzokora nzajya ndanga umusanzu w'ubwoko namamariza abantu ariko uriya musanzu bene ibyo. se muri Kenya abantu bazatanga ngaho Muri Kenya hari ugereranyije nko kuri lisiti nega ngubwiza ukuri, muri Kenya niho mu banyamurenge, wenda aho ntazi ndagira ngo ni muri Amerika, niho mu banyamurenge bari muri Afurika bashobora kuba batanga amafaranga menshi mu isi. nyabuna Ndakurahiye. umuntu atanga nkangahe Biratera ugereranyije kategori biratera ahubwo ni muri benshi twe turi benshi, reka nguheze ugatanga urugero, make ushobora gutanga 100 cyangwa 50, wowe ugatanga 2, uriya mugabo bikurikiranye n'ubushobozi afite agatanga 10. Iyo uturere dukoze total ni amafaranga tuba hafi kunganya n'abanyamerika, kandi aribo bagira nyinshi. Rero bamwe tuba tubarusha, bamwe bazatanga $1 birangiye kukubaza ikibazo baguhitishijemo ibintu ibi 2. swat uje kuri furo mu Minembwe hari Gakangara kuri brigade neza uje kurasana wambare teni uje kurwana no kuvuga ngo uzoza utanga ibihumbi 15 ukwezi Bziki z'amakenya 15 ni $150. $150. Wahitamo iki? Wahitamo gutanga $200. $200 Nozirenze wose uzibona kweli noza nzibona kugira ngo ntugende iriya afite suko abagenda bataba ni donke bataba bakora umurimo ukomeye, ariko wumve ko abantu imitima bitandukanye. Cyo kurwana sinobishobora, keretse nyine kavuga ngo turwane nk'inkoni cyangwa niba wotanga $200 kubera ko uzutanga ziriya mvuze kubera ko utazabongera kandi wavuze ko wozibona nuko nta bushobozi buraboneka bwinshi ku buryo notanga ayo mafaranga, kandi uvuze ngo wahita uyatanga ubwo abahabaye gayi ubu nyine twicaye afande n'aka kamasa urahitamo usubirayo kuzana amahuza usubirayo kuzana amahuza nabubwira ati mbeza amasaha 2 nzishake noneho ganiza ukwezi twongera umusanzu. Tugomba kongera umusanzu mu by'ukuri, nubwo twabigize tugaseka, ariko abanyamurenge turi mu bihe umuntu wese agomba guhaguruka nimba waratangaga 100 ugatanga 200, nimba waratanga 200 ugatanga 1000, nimba waratanga 1000 ugatanga 200. Tugomba kongera umusanzu, tukongera n'imbaraga. Nabirirwa bavuga ndongereye nanje ndongereye abashinzwe ipesi Jonathan ndongereye cyane nawe urongereye nanje abashinzwe umusanzu iwacu bazondebe naho ntatanze nakiraniwe zohishura nawe urongereye cyane rwose kuko tugomba kongera kuko ni ukuvuga ngo tutikunze abanyamurenge ni mu maraso yacu. Ni ukuvuga ngo udakunze umunyamurenge ntubabazwe nuko n'ubuzima turimo n'amafa turimo ubu utazi kubaho. Reba ku munsi umuntu arya $5 ku munsi ugereranyije $5 noneho amafaranga uzutanga wenda wowe wa muntu we ahwanye n'izo $5 wenda 5, kandi agomba kwambara isogisi $5 ni make, agomba kwambara inkweto ni mumbeho, agomba kugura itoroshi, agomba kwambara ibintu nyine bimukingira cyane rwose namara naryega. Noneho ugatanga $3 zitageze 3 cyangwa $3 ku kwezi, kandi izo 3 zigenewe umuntu umunsi umwe. Urumva tugomba kongera umusanzu. Icya kabiri, abashoboye bakitanga bakaja kurwana. Uratekereza ko kweri bazafata Kongo tutagiye? Imana niyo ibizi, ariko hari igihe urana nk'urupfu rwa makanika njyewe rwamaze nk'ubwoba bwinshi, kuko hari igihe ubona abantu banyu bapfa b'amaraso yawe
ukumva urahindutse ubaye nk'igikoko cyane Eh, cyane. ukumva urahindutse rwose uko byanga bikunda Kandi tuzogenda ngo yari twese umuhanyi wawe, yari umuhanyi wanje ariko twese yaratugabiye. twese kuri Niko yaratugabiye Michel yatuvuze. cyane Michel, kuriya uriya mugabo uretse jewe Michel, yahaye inka eh, kuriya twese maganika yaratugabiye yaravuze ngo cagihe yari mu ishyamba iriya mu bijabo, cagihe ngo niho yaza atugabira ubuzima bwe. Atekereza ingana amaraso yiwe azameneka imyaka 3 yamaze mu bijabo, yaza agabira ubwoko bwacu. Kandi ngo yadufashije gutandukanya umwanzi wacu, tumenya neza abo tugwana nabo. cyane turabazi Aho turabamenya sigisegeti bavuge, sigisegeti gisegeti ariko tuzorutsinda tuzotsinda kabiri yewe nimubwira ngo tuzosubire hajya ikizinga tuzoja muri byura neza, muri byura neza neza. Nimba umuntu azabona za nka zo kwasara hano, jewe izaho urutoki rwa sokuru rw'abantu no. tuzosubirayo neza hagati Abantu bitegure, tugiye gutangira gusuhura inyemba, cyane inyemba kabisa, za korowezi, za pepa, tuzojayo hariya hose. tuzajayo rwose Hari abahungu yewe mbatekereza njyewe uvuye muri Kongo hari amahoro abana barambaye, uzi uko umuntu asigaye abona gutya umwana ku ifoto bahari amahoro ntarabona hano i Goma n'i Bukavu hari amahoro yo gukoraho. niko umugabo umwe yavuze ngo mu isi ngo ahantu hambere hari amahoro ngo ni Goma, ngo no muri Amerika ngo niho boryama ngo ukamusinzira ukarota. Uziko nageze i Goma ngambangira ngo ndi Kimirongo hariya neza wazugira ngo ni uri kwa Lando kubera amahoro hari aza kuryama indebe wa bebe yarompwe nimba ari terminus yarompwe ni nziza ndayihagararaho kabisa. naho ibindi ubwoko buhumure Yesu ari kumwe natwe, muhumure ko Yesu ari kumwe natwe. naho ibyo badukangisha social media ibiki twakoraniwe n'abantu benshi ariko Kristo ari kumwe natwe, arimo araturwanirira uko bukene. Yesu ari kumwe natwe. Kandi abashumba ko barasenga abantu, hari umuntu nabwiye ejo bundi ndamubwira ati ariko abantu bajya banangaza abasaza ba data na ba mama b'abanyamurenge nta mwanzi woca ku isengesho ryabo, bazarara basenga ba pasiteri, ba mama bakarara basenga, abasore bakarara basenga, abayumenti bava mu byumba by'amahombi bakarara basenga, umwanzi yovaho. nari ndangariye awushutse umwanzi yovaho. Hari umugabo umwe ngo wavuze ngo uzozerera muri iriya mihana yose nimenye neza ngo yamavuga ngo Imana iramburiye ngo aduwe ntazagera muri uyu muhanda, bazotera bazunguruka, niba ari mu Gahwera niba ari hehe Gakenge, atazazunguruka ariko ntazageza kubera gusenga neza. Abandi barahungiwe yamasigara kandi ntibahageze. Imana ni ngufu. Abanyamurenge avuga ngo Imana avuganaga na basogokuruza n'ubu iracakora alarme nubaho bariya se nuko rero Imana iri kumwe natwe. ubwoko ni buhumure n'abatumva ubwoko ari abantu nza numva ngo tutumva kimwe ngo badashikira twirwaneho. bazagaruka bazagaruka buriya Bibiliya ivuga ngo iminsi y'ubujiji Imana iziyirengagiza. ndashaka Bibiliya cyane. Iminsi y'ubujiji Imana irayirengagiza. N'abatumva kimwe n'ubwoko ibyo barimo. Ubwoko ni bwiza, abanyamurenge turavukana, bazogeraho bababarire kubera ko bashobora kuba bari mu kijiji batazi, mu bujiji batazi. Na Bibiliya iravuga ngo nibamenye ukuri kuzabatura.
hari igihe kirekire umuntu azabamo atarasobanukirwa, ariko iyo Kristo amaze kuguhishurira, urabona, reka ngweze ngurugero, tubona abantu batemera ko leta ya Kongo ifatikanyije n'abarundi batwica, abantu batemera ukuba mu bwoko bwacu. Jewe mbagereranya ni nk'abantu mu mitwe yabo huzuyemo umwijima wo kutamenya. umunsi umuco wabamurikiye, umunsi umuco wamurikiye bazomenya ukuri. Abantu bejo bundi perezida w'u Burundi avuga ngo azotera u Rwanda waturutse mu Kirundo, ngo nabo nibatera u Burundi baturutse i Buvira, ngo i Buvira, ngo azotera u Rwanda ngo waturutse mu Kirundo. ariko never. ubundi perezida w'u Rwanda Kagame hari ikintu uriya mugabo ni sage cyane, hari ibintu aza yumva iwe ga ntazaguma kuvuga sinka never. ubundi RDF si yo kurwana n'abarundi, abantu borwana n'abarundi ni abadaso. numvise bari abantu hari ahijya bari kare, babagabo bari baje b'inzobe ababirigi 8 ngo bagize 8 neza. natangaye ukuntu nawe navuga ngo azotera ngo u Rwanda. Ubundi abantu bagize ngo barwane, abantu borasa Uburundi ni abasirikare bari abapolisi bo mu Kirundo begereye umupaka. RDF ubundi si yo kurwanya Uburundi. RDF bakora Nyabugogo ni abaki, bana bazambara icyatsi kibisi, si yo badaso, ariko ni abadaso. ubundi RDF ni abo kurwana intambara ya gatatu y'isi, si abo kurwana n'utudugu. RDF nawe uriya neva karangumako. ariko turi hafi gutaha. Ntitwazamvika sinema twatubyina muri Kongo ni singa dutahe. ariko kiriya gisirimba cyane cya zinga dutahe, zinga dutahe harimo Revera Alex na Prophet Gatabazi Frank amateraniro kuko urebye Revera Alex ku ijambo amateraniro gutya Alex ayinjiyemo, papa yatubwirije neza umushumba Prophet nawe atanga amaherekezo abanyagihugu bari mu gihugu bafite amahoro. niba bavuze ngo umuzungu azovu kandi yaravuze aravuga ngo abantu baharanira uburenganzira bwabo aho bitanga imbere. Siko yavuze Trump niko yavuze. abantu ngo umuzungu ntiyavuze, yaravuze, yaranditse abantu ngo batemera icyo Imana yavuze, ariko abenshi ni abarwanya amahoro. urateganya gusubirayo byari muri Kongo? muri Kongo nteganya gusubirayo vuba kwa 7 mu giterane. twese tuzaba twaratashe igice kinini. batekereza ko ni mu bantu bari hafi ese wowe ko utagiye gutabara wa iriya ariko babaza nogenda bino bintu biri hano akaba ari ndi usigara ubu yabirenga ibintu by'ibijanye n'imisango. uri mu bashinzwe mfite ibintu bashinze hano mpankurikirana igitondo na nimugoroba. barambwira ati wowe sigara barambwira ati wowe ntiwogenda aho sigara hano mu muhana urebe kino na kino na kino na kino. igihe nikigera
tuzokubwira. ariko mu by'ukuri iyo ibintu biba bija umunyamurenge bagiye kuzaza bijana ntawabasansubirije Haratangiye. Ibyiza byaratangiye, kandi tuzotsinda urugamba. baratsinze. Abene tuba twimokoza tukarasa tukiruka tuzorutsinda. Bigeze ndamutekereje. Hari indirimbo aririmba bigeze ejo bundi. Sigaye kera ngo iririmbe neza nafashwe mu materaniro. Tuzigwa naho dutsinda tuzasubira inyuma, afande atazajya kutugaya mu gitondo la 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 la. Iriya ndirimbo sigaye nkenera ngo nyiririmbe mfate gusa n'umunezero gusa mu materaniro. ubundi kiriya kintu bigize yavuze niko kuri. Ubundi twese uku tubona uko duhari, uko twese abantu bahari tuba tugendera ku bitekerezo by'abapfuye. Sobanura neza. Abahari Abahari uko twese tugendera ku bitekerezo by'abapfuye, bareta igakunze, bafite ibyo badusigaye tugomba gukora. bareta itebutsi, N'abandi bose, umuntu wese uhari, n'abandi babapfa. umuntu wese uhari afite umukoro yasigiwe n'uwapfuye, kandi agomba kuzuza. agomba gukora. Siko nitutawukurikiza dufite umugayo imbere yabo n'imbere y'Imana. Ejo bundi Michel zamukurikiraho wo muri Amerika yaravuze ngo umuntu apfuye yishwe n'ibintu, ngo mu ijoro bakakubaza ngo se wowe wishwe n'iki? ngo n'ibintu. Igenda ngaba ari abagore bishwe n'ibintu. Urumva intwariga zaba ziri hariya, abishwe baziko uwo bajamwaga warishwe n'ibintu n'amasukari muteze. kandi zaturinde kwishwa n'ibintu. Tuzicwe n'ubwoko, umuntu apfe azira uwo ari we. kandi musarere kera nari ntinya gupfa cyane, ariko ubu nyine niyo boza bakama tuzinga gutya bakavuga ati iyi mirimo twagusigiye aha tugende tuyireke, twama tugenda gutya kuri frogoti twamangenda cyane. Ubu nyine ndabwaho bwo gupfa bwihari, twamangenda neza. umuntu kera atinyaga gupfa, ariko ubu nyine abana bamaze kugenda uzabashumba ejo bundi nabima neza ntiwabonye yambaye atanga amerekezo mu materaniro. Manezagiwe azoza arasahereza imana izoza imubwira ati nguriye arasa mu gahanga. mane turagutahije wa Ubwoko bw'Imana bene wacu tugomba gukunda ubwoko tukabupfira, kuko twebwe dusigaye nta n'umwe uruta uwapfuye, ahubwo abapfuye baraturuta bazira ubwoko. hari umugabo numvise w'umunyakoresho bundi yaje na kivare baza bibuka general aravuga ngo afande general rukundo ngo ameze nka Yesu, n'ingene Yesu yitangiye yitangira ishanga ryose isi arapfa. niko rukundo yitangira mbere gutya, uko niko kuri. Arimo mbwira abantu igihe Yesu apfa isi yahinze umushitsi ubwira kabiri bura, n'igihe makanika apfa ni ngako byagenze, habaye umwijima ahantu hose. umuntu yaza yumva ajuguma imbere y'Imana, mwaza mwicarana n'abagabo bagenzi bawe mukagira isaha nta n'umwe wavuga, umwe yunamye undi areba hejuru, twese ntaho wasohora ijambo. gira icyo utanga inama ya nyuma. Inama ya nyuma, ndakangurira ubwoko gutanga imisanzu. Icya kabiri, ndakangurira ubwoko gutabara. Icya gatatu, ndakangurira ubwoko gukomeza kuba umwe. Ubumwe nizo mbaraga. Ubu nyine hari ibintu bigeze kuri social media, umwe yavuga iki undi akamukontrodiza hariya, ibyo ntabwo bigezweho.
tugomba kuba umwe kugira ngo tugire imbaraga zo kunesha umwanzi. Esiteri yaravuze ngo, Moridekayi yabwiye Esiteri ngo nutanatabara, nutagira ico ukora, ngo ntakizabuza abayuda kugira gute gutabara. Uri umunyamurenge utagize ico ukora ku bwoko, dufite Imana, dufite n'abandi bazumva bazakora umurimo, ubwoko bwacu bukaja muri freedom y'igihe kirekire. Imana ibahe umugisha.